Reka nongere ngusuhuze aho ukomeje gukurikira Indatwa TV aho uri hose ku isi, nkwifuriza kugubwa neza no guhaha ukaronka, nkwibutsa gukanda kuri subscribe niba utarabikora ndetse no kukazogera kugira ngo ubashe kudukurikira umunota ku munota. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, tuba tugenda tubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi, aho twibanda ku yo mu karere u Rwanda ruherereyemo. Kuri ubu inkuru ikomeje kuvugwa cyane ni iy'imbunda ikomeye cyane ya M23, ikomeje gukura umutima igisirikare cya Congo FARDC, gihamya ko iyi mbunda nta handi M23 yayikura atari ku Rwanda, ikunze gushinja ko rufasha uyu mutwe n'ubwo u Rwanda rwo rudahwema kubihakana. Mutese biteye bite? Ntimujye kure, reka ngaruke mu kanya mbavira imuzi n'imuzingo iby'iyi nkuru. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyahaye igisirikare cy'umutwe wa M23 intwaro ikomeye cyane ihangana n'ibitero byo mu kirere. Biravugwa ko uyu mutwe washyize iyi ntwaro ku musozi wa Nyangezi muri Kamanyola, teritwari ya Walungu, aho barayifashisha bongera gufata umujyi wa Uvira. Igisirikare cya leta ya Congo kimaze igihe gishinja ubutegetsi bw'u Rwanda gufatanya mu bya gisirikare n'umutwe wa M23 gutera iki gihugu, ariko ubutegetsi bw'u Rwanda buhora bubihakana. Mu cyumweru gishize igisirikare cya FARDC cyashinje igisirikare cy'u Rwanda kurasa n'indege ibirindiro bya FARDC byari mu duce nka Poezero, Mikenke na Kankenge. Mu gitondo cyo kuri wa 26 Mata 2026, igisirikare cya Congo cyasohoye itangazo rivuga ko bahanuye drone ebyiri z'ingabo z'u Rwanda zifatanya na M23 na Twirwaneho. Ibi u Rwanda rushinjwa ntacyo rwigeze rubivugaho, ariko mu bihe bitandukanye igisirikare cy'u Rwanda cyagiye kivuga ko ibyo FARDC igishinja ari ibinyoma, ko kidafatanya na M23. Umutwe wa M23 urashinjwa guhabwa intwaro n'u Rwanda, mu gihe guverinoma ya Kinshasa n'intumwa za AFC M23 baherukaga guhurira mu gihugu cy'Ubusuwisi, bemeranywa gushyiraho itsinda rigenzura iyubahirizwa ry'agahenge ndetse no kurekura imfungwa zifitwe na buri ruhande, nubwo iminsi 10 bari bemeranyijwe irangiye nta gikozwe. Umutwe wa M23 ushinja Kinshasa ko iri kongera intwaro n'abarwanyi mu bice byinshi, bigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa buri gutegura ibitero kuri M23, ndetse ukaba wongeye no kugaragaza uburyo abaturage b'Abanyamulenge batuye mu Minembwe mu gace ka Karingi bongeye kugabwaho ibitero na drone za FARDC, bigahitana abaturage benshi abandi bagakomereka. Ibirego by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ntibyibasiye gusa u Rwanda, kuko banashinje igisirikare cya Kenya, Uganda, Ethiopia na Eritrea guha abarwanyi ba M23 abarwanyi baza gukoresha intwaro bahawe n'igisirikare cy'u Rwanda. Ni n'aha nshoreje iyi nkuru, nongera kugushimira wowe ukomeje kudukurikira, nakurarikira ibindi biganiro byacu, aho kugira ngo udacikwa, icyo usabwa gusa ari ugukora subscribe na like, ubundi ibiganiro bikajya bikugeraho 5/5. Gahunda ntakagaruka, reka dusubire mu bindi biganiro. Imana ibarinde.